Prošao je Vrsaljko, dobar ubačaj u sredinu i evo pogotka 1:0 za Dinamo i ponovo je strijelac Samir. Ponovo je strijelac Samir, sada se stvarno razabijao kao cijele prošle sezone. Samir donosi Dinamu ranu prednost, ono čega se pribojava, pogledajmo još jednom, Vrsaljko je nekako uspio izdržati ovaj nalet Jurasovskog, Samir na pravom mjestu i to je vodstvo Dinama 1:0. Pogrešna predaja, Štrok, Đalović i pokušaj Đalovića, Rodić i evo izjednačenja. Rijeka sada ima 1:1, zabio je Ivan Rodić, 24-godišnjak koji je iz Šibenika otišao u Hajduk, tamo nije dobio pravu priliku i sada u Rijeci Rodić zabija za izjednačenje za 1:1. Filip Lončarić nije uspio ukrotiti ovaj udarac Radomira Đalovića, lopta se odbila točno na nogu Rodiću i evo pogotka za izjednačenje Rijeke. Prvi ozbiljni udarac, prva prijetnja i Rodić je to pospremio za 1:1. I evo pogotka za vodstvo Rijeke. Evo pogotka za 2:1 u Maksimiru. Ponovo Nenad Gračan radi ovdje nered Hrvoje Štrok i Rijeka vodi 2:1. 73. minuta. Štrok je ubacio, Badelj je skrenuo tu loptu u vlastitu mrežu i sada počinju stvarno muke po Badelju jer toliko se trudi, toliko želi, toliko pokušava, ali sada je napravio najgori mogući potez i prednost je donio Rijeci u 73. minuti.